yom na gam ki banglo te khai manina zing pha sun pha ni dak pha Sia Kham Khual podcast thu dong no gen na a wa ong lai siang thau sang ka main pasien na semin ba koi hin ka hi manin lai siang thau sang ka ding ka khen sak chiangin keung thei mi pol khatin na khamit na man so ani te pasien to ki tho khop ki khol khop na ul tun sak na man so ani te lai siang thau sang pai se kein chi na ong khau pol khatom hi to pen tu ni dong ka ngai sun suna bang hangin to bang long sim nei thei we ai tamo chi na tam ve pi tak hi thu ka ngai sun ngei hi emi sunga lai siang tho siam masate pilna nei masate khamilo luamo chi dingin la to bang ka thei a om ke ya a hi ke la apil masate ina amao sang pil lo zo deu te pen na hai bol lo una to hangena pilna nei te thuak khak ki salwain to hangin pilna zong ki ta go mai i hi mai tamo chi bang tam ve pi ka ngai sun nge ya ai zong to zong la man tak pi mo thei lo ka hi manin hang san takin ka gen ngam ke hi a ko ya bang hi tale ilai siang tho sunga pasian to kinai takina kal suan kha siang tho to nisimina akizom ei bangin kha siang tho ada sak pa hi lo pi ta te pol te ina theina pen na thu pi sak ma wa khamit na to pasien to ki thu khop na to kilang bol bangin na mo het lo hi pitani na lian thu maneu som le get na a hi bangin pitai na gen hi he pi na le to pa jesu na thei na wa na khang to semun jimok hi philippia lian thu maneu som na sol tak polin to pa ka thei sem nom hi na chi hi khamit na to ki sai gen ding heleng pita le sol tak pol za wala khami ki tom ma ding hi pita I experience atu khak thu te ending heleng ama za wala tu khak thu suang thei ding om lo khading hi mel kilam dan na mual tunga to pa jesu awang let na teng to kidim mu hi mo khi pita in mo si le eliza van paninong kum mu hi sol tak pol zong van tung dol thum na dong aka mi pa hi mo ka ai zon amau te na ngorin tua bang to khak thu experience ane hit chang na ngonun to pa ka thei sem nuam hi chi mo ko hi tua khak tu a thei sem nuam be khiloin hilaya again open a khwak ma mau alung sim ma mau to pa pen bang chi bang ya bang zia ne ya ama to ki bang ji nai sem dinga ama to bang chi ki khol sem ding ka hi hiam to pa de na bang hi hiam ama gel na bang hi hiam to pa ma ama zia ma bang hi hiam chi a thei sem nu amu hi mo khi Paul pitang thu church history kasim sim chiang in kamu khia tha ka nga ma pen lai siang tho siam khamilo om tak pi mo khi ai zong in khami lai siang tho thei sem nuam lo lai siang tho lungul ma lo chi bang kamung hi ke hi emi sunga I khami pol khatin lai siang tho sut chi takin sut leng khamilo pe mi chi thei mo ko hi ai zong ina pol pitang thu en leng pita te zohan te sol tak pol te hun panina khang pai suk a en leng a khami pen te ma in lai siang tho thu na thei sem no mo lai siang tho thu kan sem ina tel he ina lai siang tho ki sut ma lai siang tho sunga I to pa thu ki sut ma ngai nok belin na nei mo ko he a pol pi sunga chinadam sakna khong zong amu mangzangin pasianin a ho pi mun mama Saint Augustine ina kha siang thawin kiching takin lai siang tho sunga bai no takin idang tak na te akam sak ding thu na gel hi atel ham sa zomun te lewin iki sak theina la hi na chi mo khi veo
tu ni gen nok pi bela lai siang tho siam khamilo om tak pi ma ai zongina khami lai siang tho pasien kamal tel sem nuam lo akisut akitel khe chim ta koi asa om lo hi lai siang tho tel khe sarmon thogen na khong chim tak thei lai hi level khaminai het lo ki dinga khami tak pi te ina thudang dan sang ina kha sen tho ma kai na to lai siang tho akitel khe nge sang khum asat to ma ba ni hi to pa lum dam